Учим нагайский язык вместе с Гиреем. Знакомьтесь, это Гирей. Вместе с ним мы будем знакомиться с нагайским языком. Выпуск номер 1. Знакомство с медиапроектом. Подарок Савға. Дружба, достлық, татымлық. Ключ, ашқыш. Цветы, шешекейлер. Флаг, байрақ. Сумка, дорба. Деньги, ақша. Собака, ит. Миллет, халық, народ. Весы, шеккі. Золото, алтын. Багаж, юк. Семья, әйел. Выпуск номер 2. Прилагательные. Веселый, көңіллі, шатлықлы. Богатый, бай. Сильный, күшлі. Мягкий, юмсақ. Печальный, қайғылы. Смешной, күлкілі. Одинокий, ялғыз. Плохой, яман. Хороший, игі, ару, яхшы. Выпуск номер 3. Еда и напитки. Хлеб, өтпек. Сыр, пыслақ. Молоко, сүт. Хинкал, ынқал. Мясо, ет. Бульон, сорпа. Рыба, балық. Конина, йылқы, ет. Сладости, тәттілік. Яблоко, алма. Приправа, тузлық. Чай, шай. Яичница, қайқана. Сок, еміс, су. Выпуск номер 4. Глаголы. Говорить, сөйлев. Грустить, мұңлану, қайғыру. Бояться, қорқу. Звонить, телефон соғу, санырату. Ждать, сақлау, күтіп тұру. Мыслить, ойлау. Страдать, қиналу. Стремиться, ұмтылу. Платить, төлев. Читать, оқу. Бродить, қыдыру. Шутить, масқарлау, ойнап сөйлев. Выпуск номер 5. Мой кабинет. Карандаш, қара тас. Полка, өндірік, тартқыш. Ручка, қалам. Доска, тақта.
Письмо, хат. Стол, сыпыра. Стул, отырғыш. Светильник, шырақ. Книга, кітап. Дневник, күнделік. Тетрадь, дәптер. Выпуск номер 6. Профессии и хобби. Учитель, оқытушы. Рыбак, балықшы. Пчеловод, балшы. Шеф, етекші. Работник, құлықшы. Солдат, әскер. Водитель, жүргізуші. Охотник, аңшы. Профессионал, уста. Чабан, қойшы. Врач, емлеуші. Писатель, язушы. Строитель, құрушы. Выпуск номер 7. Погода. Дождь, ямғыр. Молния, айындырық, ясын, оқ. Снег, қар. Град, бұршақ. Гроза, ясынлы ямғыр. Мороз, аяз. Солнце, күн. Ветер, ел. Радуга, қашық. Выпуск номер 8. Анатомия. Сердце, жүрек. Бровь, қас. Мозг, бастың миы. Волосы, шаш. Зуб, тіс. Рот, ауыз. Язык, тіл. Губы, ерінлер. Глаз, көз. Нос, бурын. Ухо, кулак. Выпуск номер 9. Предметы быта и инвентарь. Часы, саат. Шприц, ине. Мяч, топ. Очки, көзілдірік. Кольцо, язык. Палатка, шатыр. Зонтик, күндік. Кровать, орындық. Зеркало, бияла. Ключи гаечные, ашқышлар. Лампа, шырақ. Туфли, бәпішлер. Холодильник, суытқыш. Котел, казан. Выпуск номер 10. Дом. Дом, үй. Гостиница, қонақ үй.
Комната, бөлім, үй. Магазин, дүкен. Окно, терезе. Кафе, асхана. Забор, қора. Школа, мектеп, мектеб. Стена в доме, там, ірге. Дверь, есік. Уборная, әжет үй, аяқ yol. Коридор, аралық. Двор, азбар. Ворота, қапы. Навес, ябу, көтерме, қақыра. Лестница, шапыраш. Выпуск номер 11. Знаки и символы. Распродажа, сату. Поиск, izlab. Подписаться, қосылу. Лайк, бас бармақты жоғарға көтеріңіз. Дизлайк, бас бармақты төменге түсіріңіз. Загрузка, синхронизация, ойлану. Поделиться, бөлісу. СОС, помощь, көмек керек. Ошибка, yanılыс. Скачать, көшіру. Восклицательный знак, табыслау белгісі. Вопросительный знак, сұрау белгісі. Поздравляю, друзья, вы большие молодцы. На этом мы завершаем нашу серию выпусков. Спасибо, что были с нами. С уважением, автор образовательного проекта Эмир Утивалиев.